Ovo ispred mene je upravo završena zgrada Bingati Phantom u JVC-u u dijelu Dubaija. Danas 27.11. klijenti preuzimaju ključeve svojih stanova koje su kupili posredstvom agencije ProAgent, tako da ponos i sreća ne može biti veća. Pogledajmo zajedno. Premali. Sedam litrova. Wellness, džakuzi, topla voda, finska sauna i parna kuća.